svećenicima, poštovani vjerski poglavari, dragi gosti, dame i gospodo, braće i sestre. Velika mi je čast i zadovoljstvo reći da naša organizacija radi na izgradnji mira sada već dugi niz godina i da imamo iza sebe i zapažene rezultate. Graditi mir je koliko častan, toliko i težak posao. Graditi mir u današnjoj Bosni i Hercegovini, pa i u svijetu nije nimalo lahak, ali znati da svakodnevno pomažemo ljudima da prevaziđu mržnju i strah je svakako motivacija, pa i poteškoće na koje nailazimo postaju mnogo lakše. Organiziranje međureligijskog dijaloga još jednom pokazujemo da smo ozbiljna organizacija koja ima ozbiljne planove i jasnu viziju, da radi na izgradnji našeg društva kao zdravog multietničkog i multireligijskog okruženja gdje svi zajedno možemo biti sretni. Hvala svim volonterima CIMA koji su već dugi niz godina s nama i bez kojih bi realizacija naših projekata bila apsolutno nemoguća. Isto tako želim se posebno večeras zahvaliti gospođici Adisi Huzeirović, direktorici Radio Sane, koja je isto tako s nama od našeg osnivanja, a posebno večeras se zahvaljujem našim vjerskim liderima na svesrdnoj pomoći u realizaciji ovog projekta. Veliko hvala i općini Savski most za načelnikom na čelu za podršku koju nam daju i naša nada je da ćemo zajedničkim snagama u budućnosti uspjeti izgraditi imidž Savskog mosta kao grada.